Kollox jinsab lest biex is-sibt filgħaxija tittella edizzjoni oħra tal-orkestra li se tlaqqa l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali mal-mużika rock taħt it-tinda tal-MFCC f'Taqali. Id-direttur artistiku tal-orkestra, Paul Borg Bonaci, qal li daw kollha li se jattendu għandhom jistennew spettaklu mill-aqwa u ħeġġeġ lill-udjenza biex tqum minn fuq is-siġġu tisfen u tkanta għax qalilna li dawn se jkollhom sem importanti fil-kunċert. Mingħajr ma żvela ebda sorpriża, Borg Bonaci qal li din is-sena il-kunċert se jara wkoll is-sem ta' żewġ kantanti internazzjonali. Sorpriżi ma se ngħidhomlok. Imma ħaġa li għamilna daħħalna wkoll element ta' nies minn internazzjonali, ġifieri kantanti internazzjonali li għandna lil Marcus u lil Steve Meli. Steve Meli forsi għal minn maraħx huwa bniedem li kien suċċess kbir f'The Voice of Australia, over 1 million of views. Marcus huwa bniedem li ġej mill-West End u mix-xena anke għandu band tiegħu rock ukoll. Marcus Neugebauer huwa rock singer, attur u ipnotista. Huwa kiseb popolarità kbira meta l-kanzunetta tal-band tiegħu Frey Round 5 spiċċat għamlitha mal-ewwel 40 fuq Viva u mal-ewwel 10 fuq GoTV. One News tkellem ma' Marcus li stqarmana li jħossu privileġġjat li se jieħu sehem f'din l-attività ban nobli. I feel really privileged and honored to stay on stage with those great orchestra and with the band. Yesterday I had the first rehearsal with the band. On stage, it's a huge stage and it's a really good vibe there. And I'm the first time here in Malta and I really love that. I love the sea, I love the weather, the people are really nice and open-hearted. Intant il-ħamis żar il-mużiċisti tal-orkestra il-President ta' Malta, George Vella. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.